as a Trinity one. Enti the Ajana Beka no Christo Beka. Won Koko Beshanema. And on Lucian or the Nancy. Okay. And away you are banner. Ah, yeah, Janet Obesio. And the home Holy Spirit. Enti I found out the rival. What you are dear Nancy? I was here better near be a mamma for Tiasia. Obi a na dwuda obi ankodwe ne wom. Metima ka 100% ejem ofidie nso aka se Kristo ni mu. Wontimi nkofa nyame asem Nyankopɔ asem se Old Testament bi di so. Na New Testament e. G8 and I will go so I will share money about an ama or a breno a radio saturated issues. Many ever more if they soon need to bread neti and sim. Also for Penny Bishop Lawrence Asiam and Saint Wakon say a whole lot of controversy our Ghana a sign a in church or they to jump. What Nancy there with me can wapsa could see say yeah about dear send a biasi a bar yeah. Wobane Berman and Coupon boy, and some way and Chishan, looking to me cannot the eliminated that are not crap on what channel. Or no, so and the Papa Tibeka say yes to preach to when Woods and Bible, a try say, or your brother send him David, or children castle on only Missia, as I dare wish they are wounded XSF. Yes to Christo, Ewa Ray, Mary Magdalene, Emma Tomo, my 5 grammar, and no cry as soon as that was still now. Yes, that a won't na so Korea eye Ajaguraja wa babo ntim biem asabeka se eye emra ono ediso ede ne som eye Moses emra Yesu mra no ano ohye ano ode nma no anga se mo ndi dikra ko se obi bi obi asebetimi edisa emra no so nuti ana wa fa Moses emra abo no bo a so odi Moses emra no so ridi so obi wa bo ntikra no okata okota eye onu ne kirasem Moses emra na na ehyehyehye dawa se fata se bobia endi so se na be obenya enkwaje na ebutafo okay bi eka ho mitwa me ho abasesia. Me believe in Jesus Christ. That's right. But I don't practice his ways. I am not a Christian. Me Christo di. Me nyamsumni. Unya Christo. David Christo ni. Me na Christo di. David. Hwa me odi matema me du bom sumo bobi. Christo for so Bible say obi bo suma da de hafa ma no. Me kwa bless ma me ntimi. O hwim suma me de saba wo wani. Etinya Christo ni. A lot of Christians are hypocrites. Me do business. Me ga just when him say ni do. Me bo asuma. O bom suma me punch one no so. Aye. Me bo asum sisi a o be bo asum. Me punch one. Me moko me punch one no so ma mojaba. Oh. Adia me po wi ase ni say. Adia me bishop no nyese mako bishop no nyese. Wo de temi bishop no nyese mako school. Mako Bible school na bom bishop o. Obi na ba sorry na me ya sorry no man na ekwo so wo ho no say the be na wo na say free bishop because he said genuine normal ACC no e was say ka wo na ke bo bishop e because ebi mo ya bo mu jo wo na wo say bo bishop e na kai e ti bishop nya say mako school mako ayi Bible school nya free bishop maybe the any D4 but me me di mo say mrachi wo ba maso ma bo bi o tu mani matu bi obi o ta pa sorry ke be nipa boni ni twu free say nipa kro no oh how na am ka cho pray oh how Wobi opa sorry kabia ye nipa boni ni onye nipa papa wobi akakra bi I am sorry kakra bi I am sorry da ko be ku I'm sorry wanyankopɔ twadi ampon wonpe I'm sorry ka onima de kro nyankopɔ ye ne boni obe ye obi enti o se me de papa ne boni na asi wanim hwe ne so papa no na wo kon asi wiye enti awiase na tunya me onfa boni nche. The Lamp of God City International Edumedie Ashisha so a 14 days prayer and fasting. Na asampuna eda etie say remember me oh God. Na said the one winning no COVID-19 one shisha ye no one enoma eba ye na mapopo na ate ada empa popo ayede ede ama wo no e na ama the Lamp of God wo ma say who be yes nyakopon ebe kai ne ma e wo every year emre na adibiara wo mo adibiara wo mo ehwehwe no wo mo nsa etimi aka entomo de 14 days prayer and fasting ashisha so adwumede ebe start on the 1st of September 2020 ego see on the 13th
of September 6:30 p.m. sharp and adwumadie no ebeko so enti bra the land of God City International ewo Abekama Butcher Street no the first street ramp on your left sorry no ewo honum na won si Nyankopon enkai wo ewo wamane hunu na oje enye wodia kaya ho na wabrabo enye se de etie de biara eda Mema wo akwaba ebiem enede mi wo odifo woda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano ewo hata e be twetwe enkomo edi afa odifo Lawrence Asiam Ajaguraja ne ntema wo de etudwa no Prophet Bernard Asiam mo akwaba me jusu mi aba bibi aboko Kristo da Roma ye ho de papa edi rade ase na asafo ma enes of ma menin kola mo bia ho ye nyame da Roma obia gusuti ase yenu edi rade ase se bibia boko we chiro de na ebetimi akonsem no so pekope sorry any yen sorry na yini dada ko say that sorry na yini dada no esusu ye ben enede mu oba pana na me da wano ase ma me nchia watifo omo mo hwe fra ma no ne Kristo aso bi nka obi biara nyame ni mutie ne mo kese me chia te ma mufo man ga na mu nyina mo amhwe tuma days ade bia mo fulu ye me ka se Pentecost sunsun sorry sir okay ma me nchira ma chira ba bia ni ma na ba bia start free ba na ma dia ba be wura Pentecost sunsun sorry okay CAC sunsun sorry kan no mo fro no faith edi ana da so na echi bentoa CAC mama na Methodist so what you say wo mo nyina sunsun sorry but isan say emene sesan no mo sesan nyoma di onim pentie CAC bi onim say from faith asore chi bentoa so what you say okay enti wa sa wo be bom pa ya ma ye mpanimfo na dum ni bi ewura mu no oye bi bia tese o okay so what you say sunsun ni nyina sunsun sorry any church bia from the 80s 60s so what you say 40s muba 1940s muba nyina sunsun sorry na free nyame but time cost no mo sesadin time cost no mo sesadin okay so what you say but my yemra ye papa ya sem so baby onam ne die no kro nyame anim on say ye obibi o wa o Bible so mo mpeso mu di Kristo achi nya ye nanti sunsun so what you say na ye nanti mu aye wo nyuma bi a wo se ye ne nyuma bi a ye nye na what you say be funny say ma me nko the way of the prophets baby o se onam a wo di Ajaguraja ne tunu ho a no ye wo demons be brave so what you say ye wo demons be brave a Kristo fo mo kwa na mo nam bat wo mu nim se ni demons na nam so what you say atade ya papa ita se red ni nyoma bi a digugu e o Bible mu all right so what you say Bible say mu ye bibi na sade ni mu ye dia mo nsa atade kokko okay so what you say osofo pani nse kokko elders ni nse kokko na mo megina be rade anim na mo fa boso mo masane na mo be da konti na mi ewrade minim de me ya aboam okay so what you say ni nyina sunsun so but ena modern days no no ma branding nyoma na so dem nya flash screen na se for condition ba sunsun so be kona anointing ba ko pe ni si altar no kwa nya papa ba aho na Kristo so duale but na mi ndie ntira so ni nyoma bi e ba ene ye tablet nya preach wa so de na me to asi ya sunsun sorry ni mo ye sing and sorry na be for there say ye far better me so say Pentecost sunsun sorry obi wedding Pentecost asase bia makio oni apostle ni mu se dem bompire moje free by life so aja say empanimfo bi o mu ka ho bompire moje free by life okwa samankesi ho big time sunsun sorry but ye from faith chi bentoa asori akwa ye nko hospital enti every that olden time ni mpanimfo mu di yenim nya bepem ne se wo gina adom ne mu se na de ye adwuma ebe ye de se yare eno betintam eno nti na Kristo so person di machi anante honhom okay
because honam akono untimi fa nante honhom na honhom kondo tia honam waja say honam akono etia honhom and the spirit manifest through the affairs of humanity. So I just say spirit in the control the affairs of humanity. Okay. So I just say and you timi na nti sunsun abetime di Kristo echi. Okay. Ye onioma ba ko tete say you also ujai. Ba na e dia ma Kristofo. Ma ye hu odifo Ajaguraja asemu. We are no couple so na me ba. Ma me mo bo demons ni bi di etie for mu tie ye. Ye wo Amon spirit, ye wo Abaddon, ye wo Agris, ye wo Amoros, ye wo Asura, ye wo Beelzebub, ye wo Blade, ye wo Boruta, ye wo Cain, ye wo Chibi, ye wo Chot, ye wo Cobra, ye wo Jar. Tie demons ni bi di o. O mu nyina demons o. Ye wo Juabit, ye wo Elik, ye wo Fafa, ye wo Gual, ye wo Ipos, ye wo Mammon, ye wo Samael, Tio, ye wo Adat Lily, ye wo Batibat. So, a dozen, see a young man, me bought 500 demons on me strong. Woman in your day. And they will be out of the out to Okay, yako odifo nasa Bishop Ajaguraja name no eso. Waka intimbi to say wono oji Moses emra no edi. And ene de ye share so sorry to dona so a sa emra na no mo de esum ewo wo mu sorry emu. Na wo saka se Kristo mra na ojato wo say yendi so no ono do oji di say Yesu ewo oji Yesu di mu na so say emra no kwa de wotimi endi so nti Moses de no afa ne be bwana no betimi edi so share enti bi bisa say obi etibi ka say okay sisi amonya mi mu ye Kristo ni no acha say da bi Kristo ni na mi ye no kwa bo metimi echusu de me ye o Kristo su mu mefa Moses mra no me ja Kristo mra na say mefa Kristo mra no me ja Moses mra obi timi so selections no me the one na say Bible ni no me pa cho mi bie mu a me ti we fi mu e Bible me tu verse we fi mu a na ko ka e Bible mu a Bible mu say half but even the kabom and your friend the Bible e mu a the Old Testament and the New Testament. So what you say the papa yi make us ni nya me so maka kakra no me ti wasi ye tu a wo ti say eya insusun sorry ne no ena Yakobon hu mu Yakobon tu mu ma me nchire mo papa okay say you can say sunsun sorry a the whole Bible there was so gini ni edi. So what you say okay every Genesis copy Revelation you can be amamo our Old Testament or be said in our New Testament. Was the first oko for ba wa boy about you your social now condon one the same thing. But and then I'm for Christ for the NTV be as untimi nkofa Old Testament also the Old Testament and New Testament dey mean so. Bible said one year Jesus Christ dey be anso kwa heaven. Ono de oba no kure ne nkwan wa nyi na nintu ade abio. Erade se bia Old Testament me bokron ahade. Oso de achi no kronfo kura no ewia keti yemfa no police. Ocho kronfo na bi de suma oti bi bo na ba edi na wu because then time when you obeku. Na what you say? Enti se bia Bible ni mu a untimi nkase me di Old Testament nkwa na New Testament mato atwene. O say o New Testament onsa ba kutu sinti bi atatwene. Eni so onsa ye boy ya de ba kutu na diskanta. E ya beguo. So what you say when you we be hawa twene. Na fo ni ba akoko osura yem. O pa kire wo say ade bi gigi wa sade no. Enhwe kura me maya de ba focus. But and now so for the being church I see ye diverting yoma. I saw the band ye movement. Obi o nyansa ba dwuma bi e ka movement o ti ase. Fraud boys see the ba ba mo e ko o mo ka movement o mu se e ko bosom so. So what you say? it is a time uncle for you Your terms. okay So what you say? But and then am for na ba no. Aya wo hu di haye. Wo hu di haye. So ye ka so bi sunsun sorry dia. Kristo pacha ne say wudi machine was so nanti huhu enye honamu all the time you must be in the spirit. Okay na me to say ya sunsun so kan na se chere pa ene de wo ka se but e go for no ma ye no ye tese here What you say eja ni oba no nkonkon ye baako okay oba ne tie eja ni nkonkon Yesu huhu. So what you say e Trinity one
enti de agya ne bɛka no Kristo bɛka wɔn koko bɛhyɛ ne ma ɛna ɔno nso sunsun ɔde nante ɛna wo yi ɔba no a yɛ agya no dɔba asi hɔ a ne honhom nso ne Holy Spirit enti ɛmfa na ɔde drive kɔ wate adeɛ no ase ɛwɔ so yɛ pɛta ne yɛbie mu amanfoɔ te aseɛ obi a n'adwemu da obi a nkɔdwɛne wɔm mɛtuma ka 100% ɛgyina mafidie nso aka sɛ Kristo ni mu wontumi nkɔfa nyame asɛm nyankopɔn asɛm sɛ Old Testament bi di so na New Testament yɛ sɛ dodo na ka sɛ sosom sɔre deɛ ɛyɛ Moses mmra na ɔmo di so dabi sɛ na Moses ka sɛ so obi bɔ asom baako a woso bɔ ne bi obi bɔ obi abɔ ne bi ne saa de keka ho na no no ɔmo gye di sɛ ɛyɛ mmra kronkron mmra nokorɛ a ɔmo de bɔ bra ebetumi ɔmo enya ɔmo ho Bible ɛna Kristo nso sɛ obi a ɔbɛko ntɔkwa bi antimi nkɔ heaven o Kristo ni bi o ntɔkwa ko ni bi antimi nkɔ heaven who do you choose esi antini bi bese bi musa nipa ana contradicting ho ana say Bible no na ɛyɛ contradictory me pa cho Bible ɛnyɛ contradictory itself ɛyɛ pure holiness Bible animtia ɛbɛyɛ den obu Bible animtia ɛbɛyɛ den wɔ abrabom so betimi akɔ anim empo betimi live long so what you say nyame asɛm ania package bibia wom wo dey trust and obey alright na what you say you dey trust the Bible and obey keke aye Kristo fo be din o se me mo adwaman enso da mpona nkyɛn obi ogbo adwaman eyi nyi nsengu bi antimi nkɔ heaven Bible na ka onam do ba Yesu Kristo so aka won konko devil so na be kaka ye o so so the Old Testament it ye yo odi for we de mami sa mbre mo kakra ebiem eya Bishop Asiam ma osa aka se no ka bi se osa efre abofo obo sika bofo din ebo Ajaguraja ekire ase de sa otofo na na se din kreda na so no kire ase se ukọ Portuguese ka se mo aye bofo di akun edin no eno ti we se ni bisa se o Kristo ni anasa nyame ba awaji nyame edi ade so o person woni nyame ase so anasa o yesu nsum sorry ni wo mutimi frɛ abɔfo no wo mutimi frɛ wo so medi dwuma mo ma na sɛ nyankopɔ na mu na so mo fo mo yin ade ntu ne ni unse me da so bu sɛ nyansa question pa unse Bible say ɔbɔfo pani a odi ɛdɔm so safo hene ɛma Kristo ɛyɛ Micah so ati ase ɔno no twen krante di akun ani ɛma yɛ nyankopɔn wa mo Ajaguraja wa mo entity bi adin yɛ Michael yɛ Gabriel yɛ Raphael yɛ Uriel so ati yɛ Azrael so ati ase wɔn yɛ mighty warriors wɔn kuma Yehovah ti de bobo ende omu ni it's far away obo area obi so no na yesika bofo onu me pa cho Ariel onye sika bofo okay so ati ase north south east and west wɔn govern north south east and west oni mo amen nkeka bibia keke empu nyoma mu amanfo ani so yɛ north south east and west so ati ase sa bofo yi wɔn yɛ enan wɔn no mo govern north south east and west enti bi ade demon from the north ba na Michael ejina the demon from the south ba na Raphael ejina so ati ase yɛ Gabriel yɛ Uriel what you say mate wase ɛna ne ntade ɔhyɛ no ɛkwan mi so no me ji bibi di on ntade hyɛ every Monday kopem Sunday yɛ ni nyina yɛ atade a yɛhyɛ so ati ase month ni nyina mu nhyɛ atade a bɛhyɛ a represent bɔfo no di month ne so okay so ati ase yɛ nkonjo nko demonic side yɛ konjo ko the kingdom of light okay so ati ase bɔfo ne ba the appearance but I was uwo in holiness kronkron yɛ so ati ase ɛne ɔbɔ abrabɔ kunko ɔbɔfo betime yi ne ho adi akyerɛ but very dangerous odi for mami brem kakra epreso a wo mo de ye wo mo sum tike nim se nka gosi da no pa na se meme da no pa ne nka wa sori o kwa so we tete hunu akotena so ye kakra na be se wia etom kakra na wa ba fie abehwe fie nsem atoto ho na we die o se 2:30 anaju 2:30 ene mo ye sum aye ahomachi ade ba chi anaju 2:30 I don't know be se me hu ni se sometime yi o se kire mu se
if it 12 echo 1 o'clock, one home ni wonameni epono ebie. Nti na eno na pata say ye kon sorry and pabre no ye mistake na. Unse me da wanu asho papa. Sir Obompaye from 12 kopima machefo a very effective. Okay. So what you say? And I make us a honor ahunhuni biem. Because then time will be other. So what you say? And then time say a bompire yensa sorry there. Yensa sorry. Yensa sorry there. But me the machines never be see continue and petty me a bompire. And a content 10 so sorry there. Okay. So what you say? And I make us say the new money be where nam ni coin, but a bill nam ni coin. Majority of the new money be nam ni coin. So what you say? So sorry, how much be 2:30 now? Some ya sorry ya. That time, bisa akra be nada. So what you say? And each of the days, you days and they are sorry ankasa. So what you say? Yeah, sorry Sunday, but you misled it. The next Sunday plan the sunda. Oh, papa, you sorry Sunday. What did I come about with church? You sorry Sunday. Okay. Sunday, ejina home Monday, Monday. Sunday, ejina home Monday, Monday, and Sunday ankasa. What much changing your man? Maybe I would end the audio channel power. What the reality, you need to trust with a car, and 5 mono NC. Now you're the sea, and weapon right now you come here because they are any air bandit. Asiam. Let's see, ready for final words to ja na. Nyame eboa ye nya brebi ma ya say right and same way. Meka se nyame nsira mo. Ye viewers amohwe tuma GH. Mo amwa manone ene omamu ni nyina nyame asudwe nkam. Wonim se nyame ewo the days weekdays wo ho. Ba Roman fo no aba be sesa nyame mra asesa mu nyoma bebre. Ye was Sunday shum, ye was Saturday, ye was Friday shum, ye was Wednesday shum, ye was Tuesday shum. Mesrew ni nyina ode ni nyina mu na ntikronkron abrabo abrabo be wiase nyina ni hu se after this earth no ukọ baby dia adifo bebra ba wonti epu mi omagu amanfo ni hu se awiye mra ni Satan ye de dwuma 10 opa kra e dia ma na henie ba se de be ya Kristo na ni monyam se be ye kesinti pipa ucho nanti abrabo kurunkum bo bra se de se de fata emo bia ntu nyoma bia mu ani na ne titiri hyiade enhye bibia ka kyerɛ kronkron we eno nkwa han na Kristo be hyene ma ebia ye interview atwitwi ye ebia ensem kyiri wadwen oha bi da so amane bi da so ebia wo pɛ sɛ oni edi nkomo ebia be so frɛ me ne metwitwi nkomo wo betima frɛ me number we so 0249 631876 0249 631876 and a BM 020 385 1633 020 385 1633 and you may Namia Sugri and count Nenche was Sassiso. Bye bye. Ebusia for na day aha and the mare my quiet amadi to me no AC Shannon so bet me do I don't share as some my to say no other to your comment section on na say BM to bet me affluent. Our IT page at too much GH_. Meeting in na ama owusa. Mene also for penny or the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry. Prophet Bernard Asiam nene esingonya extreme komo. Nyako boye ya tuma. Mebesai edi enchimu makram. Fit ya niase se ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no. Baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe.